Hare Krishna, dobro večer. Dobrodošli u još jedan nastavak u Facebook skupinu Bhagavad Gita, Dragulj duhovne mudrosti. Danas je 31. siječanj, prvi mjesec 2023. godine. Vrijeme leti. I današnja tema koju smo najavili je pod naslovom Beskrajna radost. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Svaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya manobishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Rishaka Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namom Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nalazimo se u zanimljivom tjednu, odnosno razdoblju i više od tjedan dana, koje je započelo, mislim sve je zanimljivo, u duhovnom životu. Duhovni život je protkan zanimljivim danima. Ali sad je nekako sve zgusnuto, nabijeno. U petak smo obilježili, prošli petak, obilježili smo dan pojave Advaita Acharye. Pa su onda bili pojave nekih Sampradaya Acharya, Ramanuja Acharye, Madhva Acharye. Onda ćemo ovaj tjedan imati sutra Ekadashi, Hare Krishna Jožica, dobrodošla. Onda ćemo sutra imati Ekadashi i preksutra dan pojave Varahadeva, inkarnacije u obliku vepra, i nakon toga dan pojave gospodina Nityanande. I naprosto je sve je tako nekako zgurano, zbijeno. Gura nas da svoju pažnju prebacimo sa zbivanja oko nas na nekoj materijalnoj ravni na aktivnosti povezane sa tim zanimljivim osobama, jako zanimljivim osobama, čije dane pojave obilježavamo. Prilaskom gospodinu Advaiti, rekli smo da je to onaj prvi sa bradom, kad gledamo Pančatatvu, prvi s lijeva, koji jedini ima dozvolu da nosi bradu u Sankirtan pokretu. Svi drugi koji imaju bradu nemaju dozvolu za nju. A to je cijela priča sa Advaitom. Ali uglavnom s tom bradom se uglavnom pokazuje to da je on puno stariji od svih drugih, što smo zadnji put rekli. Govorili smo o tome da je imao 53 godine kad se pojavio gospodin Chaitanya. A prilaženjem gospodinu Advaiti dobivamo pravilan stav za duhovan život. Taj pravilan stav, zadnji put smo pokušali objasniti, je to da znamo da smo sluga Krišne, što je ponekad malo teško za progutati, jer je uz tu ideju sluge u ovom svijetu idu negativne konotacije. I obično se tim zanimanjem služenja drugih kao sluge bave oni koji ne znaju ništa bolje. Međutim, u duhovnom životu nije tako. A duhovni život je naš pravi život, jer mi nismo ovo tijelo, materijalno, i ovaj materijalni svijet nije naš pravi dom. I ovi materijalni odnosi
nisu zapravo pravi istinski odnosi. Oni su samo odraz pravih odnosa iz duhovnog svijeta. I često ono što je ovdje dolje, tamo je gore. I obrnuto. Tako da, gospodin Nityananda, on pak pokazuje, jednom kad smo shvatili, kad nas je Advaita podučio da jesmo sluge, on pokazuje kako to se osjeća pravi Krišnin sluga. Jer Nityananda je upravo to. Nityananda je prvi, kao Balaram. Balaram i Nityananda se ne razlikuju. U prethodnom dobu pojavili su se Krišna i Balaram, a sad su se Krišna i Balaram pojavili kao Nimai i Nitai, kao gospodin Chaitanya i kao Nityananda. I iz ponašanja gospodina Nityanande, čije ime znači beskrajna radost, blaženstvo, možemo vidjeti koliko je to služenje privlačno, koliko je ono što zapravo mi želimo. Jer mi taj osjećaj sreće, užitka, blaženstva, Hare Krishna Ines, poštovanje, taj osjećaj sreće, blaženstva za koji mi žudimo, on ne dolazi iz ovih aktivnosti u kojima mi tragamo za njim. Naročito ne dolazi iz ovih aktivnosti u materijalnom svijetu, jer je to mjesto gdje je sreća prisutna, kažu, samo kao mit, ili je zato jer je uvijek barem pomiješana sa određenom dozom nesreće. Jer je to takav svijet. A nama to ne treba. Mi to ne želimo. Nama se to ne sviđa i nikad s time nismo zadovoljni. I zbog toga, i to već samo po sebi govori da mi nemamo veze s ovom materijom. Jer u ovoj materiji drugačije sreće nema. Svaki novčić ima lice i naličje. Ima dvije strane. S jedne strane je nasmiješeni lik, a s druge strane obješeni lik, tužan lik. To su te dvostranosti materijalnog svijeta. I kad povučemo nešto, neku situaciju, neki doživljaj, ako je s jednog kraja sreća, na drugom kraju nas čeka nesreća. Jednostavno je tako uređen svijet. I to nije mjesto gdje možemo biti sretni onako kao što zaslužujemo. Ali duhovni svijet jest. I beskrajno radosni gospodin Nityananda nam to jako, jako jasno pokazuje svojim ponašanjem. Rekli smo da je gospodin Nityananda izvor duhovni učitelj. I on se pojavljuje u našem životu kroz ačariju koji nam za ovo doba donosi recept za sreću i kroz sljedbenike tog ačarije koji kad on ode budu tu da nas povežu sa njim i sa svim drugim prethodnicima sve do Nityanande, odnosno Balarama. Kad se počnemo baviti duhovnim životom, mi dobijemo knjige, ne? I dobijemo razna uputstva iz knjiga. Krišna je izgovorio Bhagavad Gitu, izgovorio je to što je izgovorio i to se sad zove Bhagavad Gita. Upute svom učeniku, Arjuni, prijatelju pa učeniku, i to nam je dostupno. Ali to nam nije dovoljno. Postoji puno uputa o tome, znanja, o tome kako stvari stoje i u brojnim religijskim drugim tradicijama postoje informacije, u nekoj mjeri barem, o tome kako stvari stoje i kako bismo se čak i trebali, što je povoljno, što nije povoljno za duhovni život. Svugdje postoje te upute famozne, ovo radi, ono nemoj raditi, što je neophodno. Ali često se događa da ljudi kreću nekim duhovnim putem i da nakon nekog vremena ustanove da stvar ne radi. Odlaze u hram, u crkvu, u džamiju, mole se i često se imaju dojam
i tako bude, da se ništa ne događa. Ništa se ne događa u smislu, oni se ne mijenjaju. Naše je srce puno neprijatelja u vidu požude, pohlepe, gnjeva, zavisti. I oni nam zagorčavaju zapravo život. I mi znamo da su oni nepoželjni, da je to nešto što nam smeta u svakom pogledu, naročito ako želimo duhovno napredovati. Ali nije ih se lako riješiti. I zapravo često ljudi dođu do tog iskustva da nemaju dovoljno duhovne snage da hodaju tim putem duhovnog razvitka. I onda budu razočarani s religijom. Zaključe kako to ne radi, kako je to sve neka prevara. A zapravo ono što nedostaje u tim naporima ljudi koji pokušavaju ići nekim putem, ono što nedostaje najčešće je njihova vlastita iskrenost. Bhaktivinoda Thakur kaže da Krišna čuje samo onu molitvu u koju je utkana naša predaja. I zato nam treba osoba kojoj ćemo se mi predati i na čijem primjeru ćemo vidjeti kako izgleda ta predaja i na čijem primjeru ćemo vidjeti, doživjeti kako se osjeća osoba koja je uistinu predana. Ta osoba je naravno duhovni učitelj. I taj duhovni učitelj nam treba zato da uz pomoć njegove snage koju nam on daje, mi budemo sposobni, kako kaže Bhagavatam, podići taj mač znanja koji nam je dao Krišna. U Šrimad Bhagavatamu u 7. pjevanju govori se nešto o tome. U 15. poglavlju, 45. šloki, kaže: sve dok mora prihvatiti materijalno tijelo sa svim njegovim dijelovima i stvarima povezanim sa njim, koji nisu potpuno pod njenom kontrolom, a to nam je svima jasno da ovo tijelo i sve što je s njim povezano nije potpuno pod našom kontrolom. Sve dok imamo to materijalno tijelo i moramo ga prihvaćati iz života u život, osoba mora imati lotosna stopala svojih nadređenih, naime svog duhovnog učitelja i njegovih prethodnika. Njihovom milošću može naoštriti ili podići mač znanja i sa snagom milosti svevišnje božanske osobe savladati prethodno opisane neprijatelje. Na taj način bakta treba biti sposoban uroniti u vlastito transcendentalno blaženstvo i zatim napustiti svoje tijelo i poprimiti ponovno svoj duhovni identitet. I neprijatelji su navedeni u prethodnoj šloki i objašnjeno je da su to shvaćanja koja uvjetovano živo biće ima u životu, ponekad su zagađena strašću i neznanjem, koje se ispoljavaju kroz vezanost, neprijateljstvo, pohlepu, jadikovanje, iluziju, strah, ludilo, lažni ugled, uvrede, pronalaženje grešaka, prevare, zavist, nepodnošljivost drugih, strast, zbunjenost, glad i spavanje. Sve su to neprijatelji. I još dodaje da su ponekad čak takva shvaćanja uvjetovanog živog bića, razumijevanja, zagađena i vrlinom. Posljedice toga ovdje nisu opisane, ali sve to prepreke na putu poprimanja ponovno svog duhovnog identiteta. Ako ste se prepoznali u ovim karakteristikama ovdje navedenim, ovim stanjima, onda, a imate materijalno tijelo, onda vam je jasno da vam treba pomoć da se toga riješite. I u toj kitici se koristi riječ Achyuta Bala. Prabhupada objašnjava, duhovni učitelj je vrlo milostiv prema svojim učenicima
I zato zadovoljavajući duhovnog učitelja Bhakta dobija snagu od središnje božanske osobe. Znači rade u paru. Šri Čitanja Mahaprabhu je zato rekao: Guru Krishna prasade paja bhakti lata bidža. Najprije moramo zadovoljiti duhovnog učitelja i onda ćemo samim tim zadovoljiti Krišnu i dobiti snagu koja nam je potrebna da prijeđemo ocean neznanja. Mi ponekad, kad se počnemo baviti duhovnim životom, želimo preskočiti duhovnog učitelja. Zato jer imamo već neke nezgodne iskustva u međuljudskim odnosima sa autoritetima koji su nas razočarali, zloupotrijebili i jednostavno nam je to područje, osjećamo se ranjivi na tom području. Ali Krišna kaže da je neophodno imati duhovnog učitelja kako bismo došli k njemu. Ako se ozbiljno želimo vratiti kući natrag Bogu, moramo zadovoljiti duhovnog učitelja, jer ćemo tako postati snažni i dobiti oružje kojim možemo pobijediti neprijatelja, a neprijatelji su ona stanja prije spomenuta, i dobiti milost Krišne. Samo oružje gjane, znanja, nije dovoljno. Moramo oružje naoštriti služenjem duhovnog učitelja i slijeđenjem njegovih uputstava. Znači, samovoljnim, samouki, ne postoji nešto kao samouki diplomirani Bhakta. Neophodno je da ima mentora, odnosno duhovnog učitelja. Jer samo znanje koje možemo dobiti u ovom slučaju iz knjiga neće nam omogućiti da se riješimo tih nepoželjnih stanja koja nas tlače i muče u ovom životu i onemogućavaju da ovo bude naš zadnji život, da nakon njega dobijemo naš duhovni identitet. I na drugom mjestu Prabhupada dalje kaže: moć znanja daje Krišna i kad slušimo Gurua i Krišnu, Balaram će nam dati snagu da držimo mač Krišnenih uputstava. A Balaram je Nityananda. Vrajendra Nandana jej, Šači Suta Haila Sei, Balarama Haila Nitai. Drugim riječima, Balaram se pojavljuje kao Nityananda, a Vrajendra Nandana, sin Maharaja Nande, pojavljuje se kao Šači Suta, kao sin majke Šači, što je Čitanja. Ovaj Balaram dolazi sa Šri Čitanja Mahaprabhuom. Obojica su toliko milostivi da u ovom dobu Kali možemo vrlo lako uzeti utočište njihovih lotosnih stopala. Došli su posebno izbaviti pale duše ovog doba. Njihovo oružje je Sankirtan, Harinam. Zato trebamo prihvatiti mač znanja od Krišne i postati snažni milošću Balarame. Cilj života se ne može dostići bez milosti Balarame. Šri Narottam Das Thakur je rekao: kad dobijemo milost Balarame, Nityanande, možemo vrlo lako dostići lotosna stopala Rade i Krišne. Znači, taj naš Nityananda je taj izvorni duhovni učitelj koji nam je potreban ne samo da bi nas povezao sa Krišnom, da bi nas uputio na duhovni put, da bi nam objasnio kako krenuti, kako iskoristiti to znanje koje stoji u knjigama, nego isto tako da bi nas praktički navlačio tim putem dalje, da bi nas spriječio da ostanemo na putu vječito, a da nikad ne dođemo do cilja. I dok se potpuno ne predamo duhovnom učitelju, nećemo zapravo dobiti snagu za prakticiranje duhovnog života koja će dovesti do pravih promjena u našem srcu. Zato nam treba duhovni učitelj. S jedne strane mi većinom imamo duhovnog učitelja, naš duhovni učitelj svih je Šrila Prabhupada. Jer mi kad čitamo Bhagavad Gitu ili neki drugi spis koji smo dobili, mi ne čitamo samo tekst, nego imamo Prabhupadovo objašnjenja. I to je već u jednu ruku snaga za podići mač znanja koji stoji u onome potamljenom tekstu. Ali ono što nam je još potrebno da bismo mogli dobiti
pravom smislu snagu za ustrajati na tom duhovnom putu je doživjeti tu radost, to blaženstvo duhovnog učitelja. U direktnom dodiru sa njim doživjeti njegov doživljaj, da se taj doživljaj prenese na nas. I Nityananda Prabhu je takva osoba koja je opijena od tog doživljaja služenja Krišne. Ponekad potpuno neuračunljiva i zbog toga što je neuračunljiva, tu je naša šansa da, iako bez kvalifikacija, dobijemo priliku, zahvaljujući neuračunljivosti Nityanande, Balarama, Nityanande, da priliku da milost njegovu, da se usavršimo u svom duhovnom životu. Ponekad se kaže da je Bog jedan, i to je uglavnom naša tvrdnja, ali kod nas ima puno različitih tvrdnji i koje su, ako su prave tvrdnje, sve točne, iako na izgled mogu biti proturječne. Pa mi smo monoteistička religija, ako smo religija, da tako kažemo. Ali zapravo imamo ponekad tu ideju o dva Boga. Bog je jedna osoba koja se pojavljuje u puno različitih oblika osobnosti. Svaki oblik Boga pokazuje neku određenu njegovu osobnost. Mi imamo samo jednu osobnost, nemamo ih više. I možemo različitim ljudima pokazati različite dijelove svoje osobnosti. Ali Krišna kao Išvara Parama Krišna kao vrhovna svevišnja božanska osoba ima jako puno osobnosti, od kojih su neke i proturječne. Spominju se njegova 4 osnovna tipa. Ali njegova prva ekspansija je Balaram, koji se sad u ovom dobu Kali pojavljuje kao Nityananda. I Balaram, kaže Prabhupada, ne razlikuje se od Krišne osim po boji tena. Znači da ima sve njegove osobine. Balaram isto svira flautu, Balaram isto ima svoje prekrasne zabave, ima svoj krug gopija, ima svoj rasa ples. I za neke osobe je Balaram obožavano božanstvo, a ne Krišna. Ali osnovna razlika između te dvije jednako veličanstvene, moćne, prekrasne, milostive osobe je u tome što je Krišnu se naziva Sevja Bhagavan, a Balarama Sevak Bhagavan. Seva Bhagavan znači da je Sevja Bhagavan znači to je onaj Bhagavan kojeg obožavamo, kojeg služimo. A Balaram je isti taj Bhagavan, ali koji služi, koji je u raspoloženju sluge. I to je interesantno da Krišna zapravo očito ne računa na nas, da ćemo mi, živa bića, sićušni njegovi djelići, shvatiti od prve na koji način djelovati tako da svojim djelovanjem donesemo njemu zadovoljstvo. On je poput nekog menadžera koji djeluje u nekom poduzeću i ustanovi da ima oko sebe nekvalificirane suradnike i onda ih u jednom trenutku otpusti i kaže ja ću to sve, samo odite vi doma, ja ću to sve sam napraviti. Kao što, sjećam se kad sam ja uređivala časopis taj Krišna Kata, onda sam u jedno vrijeme izgubila svoje pouzdane, provjerene prevoditelje sa engleskog jezika, pa su se javili neki novi ljudi, bakte, koji su htjeli pomalo pomoć, ali nisu svi zapravo bili osposobljeni za tu službu. I ponekad bih dobila tekst preveden sa engleskog na hrvatski, na kojem sam ja toliko morala raditi da ga osposobim za tiskanje, za izdavanje, toliko sam morala mijenjati, da mi je zapravo bilo puno lakše reći toj osobi, molim te, nemoj prevoditi, ja ću sama. Jer će mi ići manje vremena na prijevod,
nego na korekcije tvog prijevoda. I tako i Krišna za svoje potrebe, za to da bude služen, se ekspandira u Balarama, sebe broj 2, koji savršeno dobro zna kako služiti Krišnu. I na najbolji mogući način služi Krišnu. I onda naravno može i svih druge podučiti kako to raditi. I to je to što Nityananda i želi nama dati priliku. Jer svima nama je na neki način urođena želja za savršenstvom. Ali nas onaj tko jest savršen mora podučiti što učiniti da mi budemo savršeni. I tako nam isto savršeni Krišnin sluga, Nityananda, nas može podučiti kako da djelujemo, da postanemo mi savršeni Krišnini sluge. Kad govorimo o Nityanandi, zanimljivo je jedna stvar kao slugi, ili Balaramu svejedno, kao slugi Krišninom, da mi obično imamo ideju da, kao što rekoh na početku, da ljudi služe druge ljude zato jer ne znaju ništa drugo raditi. Onaj ko ne može otvoriti svoj biznis, on radi za nekog drugog. Onaj ko ne može, nije dovoljno učen da bi se zaposlio na fakultetu ili tako nešto, onda on radi opet za nekog drugog, daje te svoje usluge nekome tko je bolji od njega. Međutim, rekli smo da se Balaram i Krišna ne razlikuju. Nityananda i Chaitanya se po moći svojoj ne razlikuju. Nityananda ima sve moći, sve sposobnosti kao i gospodin Chaitanya. Odnosno, Balaram ima sve moći kao Krišna. I to se lijepo vidi na jednom događaju. U neku ruku je Balaram čak i snažniji od Krišne. Nityananda je jači, moćniji od Chaitanya. U jednom trenutku kada gospodin Chaitanya sa grupom svojih pratioca dolazi u Jagannath Puri, on ide ispred njih i želi vidjeti prvi put kad dolazi tamo, želi vidjeti Jagannatha, Baladeva i Subhadru u hramu. I on je prethodnica, a ova ostatak ekipe će doći malo kasnije. I on ulazi u hram i kad vidi, već iz daleka zapravo vidi Jagannatha na oltaru i počne pojuri prema njemu, počne trčati prema njemu, ali ga čuvari zaustave. I preplavljen svojim osjećajima ljubavi prema Jagannathu, gospodin Chaitanya se osvijesti. I u tom ga položaju nađe Sarvabhauma Bhattacharya. I nakon kratke inspekcije ustanovi da taj prekrasan, neobičan mladić koji leži na tlu zapravo pokazuje sve te simptome zanosa o kojima je on čitao, ali nikad na nikome nije vidio. I on organizira da se gospodina Chaitanya u tom besvjesnom stanju prebaci u njegovu kuću. I to se i dogodi. I nakon toga, nakon nekog vremena, dolaze Nityananda i ostali pratioci gospodina Chaitanya, dolaze u Puri i traže gdje je gospodin Chaitanya, gledaju posvuda gdje bi ga našli i čuju od ljudi, pitaju da li je tu došao neki sanjasi, visoki, zlatnoputi, i čuju od ljudi da je viđen i da se dogodilo to u hramu, da je on tamo izgubio svijest i da je završio u kući od Sarvabhauma Bhattacharye. I ljudi ih povedu tamo, pokažu im put i kad oni dođu kod Sarvabhauma Bhattacharye, onda i nađu tamo gospodina Chaitanya, objasne tko su i uskoro ga uspiju probuditi mantrajući Hare Krishna, dozovu ga u vanjsku svijest i sretno se ponovno ujedine u toj grupi. I onda nakon nekog vremena Sarvabhauma Bhattacharya im kaže: sad je najbolje da vi odete vidjeti Jagannatha, a ja ću vam dati jednog slugu da vas tamo povede, da vam pokaže što je potrebno da se Hare Krishna, da ga povede tamo, da vas povede tamo, da vas uvede u hram. I taj
sluga Sarvabhauma Bhattacharya, kad je trebao povesti tu skupinu tamo, kaže njima, odvešću vas, ali molim vas samo pod jednim uvjetom. Molim vas da se pristojno ponašate. Jer ovaj vaš prijatelj koji je došao prije vas, on se nije ponašao prikladno u hramu. Trčao je prema oltaru, htio je skočiti na oltar i eto vidite što se dogodilo. Ja se ne želim izlagati takvim neugodnostima. Molim vas, ako obećate da ćete se pristojno ponašati, onda pristajem da vas tamo vodim. I bakte su se na to smijali slatko i rekli su da, sve u redu, bit ćemo fini. Naravno, čim su se približili hramu, kad je gospodin Nityananda ugledao Džaganata, Baladeva i Subhadru na oltaru, on je krenuo u takav trk, ušao je unutra jureći. Čuvari su ga pokušali zaustaviti, ali mističnom moći gospodina Nityananda letjeli su lijevo i desno po zraku, sletili su sa strane. Nityananda je došao do oltara, skočio je na oltar, ovi su gledali zabezeknuti, o ne! A taj sluga pogotovo, njemu je bila muka već čim je vidio da je Nityananda počeo trčati. Nityananda je skočio na oltar, zgrabio je Balarama na oltaru, čvrsto ga je zagrlio, uzeo njegov garland, stavio ga na sebe i stajao sa strane potpuno zadovoljan. I kad su svećenici i pudžari u hramu to vidjeli, shvatili su da to ne može biti obična osoba koja je njih mogla tako savladati i kojoj se ništa nije dogodilo nakon što se je tako na izgled bez poštovanja ponašala prema gospodinu Balaramu na oltaru. Iz čega vidimo da je iz tog primjera da je gospodin Nityananda zapravo snažniji od gospodina Chaitanje, jer gospodina Chaitanju su zaustavili čuvari, odnosno da, već čuvari su ga zaustavili, ali Nityanandu nisu mogli. I vidimo da je Nityananda, unatoč tome što je jednako moćan ili čak moćniji u nekom pogledu od gospodina Chaitanje, presretan sa tim položajem koji ima njegovog sluge i ne želi ništa drugo. I mi kad imamo neku snagu, neku moć, neke svoje osobine, neke sposobnosti kad imamo, kako ih mi upotrebljavamo? Za šta ih mi upotrebljavamo? Gospodin Nityananda nas podučava da što god imamo, najbolje je da upotrijebimo samo za služenje gospodina, ukoliko želimo doživjeti to isto što on doživljava, beskrajnu radost. Iako je Nityananda blažen, Balaram također i osjeća stalno to zadovoljstvo, zato jer radi ono što je najprikladnije, što je jedino prikladno za svih, osim za Krišnu, a to je da služimo Krišnu potpuno svim srcem. I osim što osjeća to stalno blaženstvo, svejedno osjeća samilost prema onima koji se tako ne ponašaju i koji nemaju priliku da dožive makar dio te anande koju on stalno živi. I zbog toga se Balaram ekspandira dalje u Mahasankaršana, u Sankaršana, u Mahavišnua i ove druge Višnuje koji se bave sa materijalnim svijetom, kako bi tim živim bićima koje zovemo uvjetovanima, zato što misle da su tijelo, pružio priliku da i ona izađu iz tog svijeta dvostranosti u svijet blaženstva. I to onda zovemo spašavanje uvjetovanih duša. I to je praktički njegova glavna zadaća kad se pojavljuje ovdje kao Nityananda. Gospodin Nityananda se pojavljuje 12 godina prije Chaitanje
i on je stariji. Zanimljivo je ako promatrate kako se Balaram i Krišna pojavljuju, imaju možda istog oca, iako je to upitno, dvije različite majke, a sad imaju Nityananda i Chaitanya dvije potpuno različite obitelji u kojima su se pojavili i potpuno različita mjesta. Gospodin Chaitanya se pojavljuje u Navadvipu, a Nityananda u Eka Čakri. I dok je malen Nitai, gospodina Chaitanya zovu Nimai, a Nityanandu Nitai, dok je Nitai malen, on je dijete s kojim su svi oduševljeni. I svoje djetinjaste zabave u djetinjstvu se radosno, blaženo igra tako da uprizoruje, ponovno doživljava različite, zapravo svoje zabave sa Krišnom. Kao dijete se igra Ramachandra i Lakšmana, kao Varahe, Kurme, Krišne i Balarama. To su njegove igre. Na taj način provodi svoje djetinjstvo. I naravno, svi su u selu oduševljeni s njim. On je toliko lijep, toliko je privlačan da ne mogu skinuti oka s njega. Naročito je, da tako kažemo, zaljubljen u njega njegov otac. Hada i Ođa ili tako različite, Ođa i Pandit imaju različite varijante tog imena. I majka se zove Padmavati. I toliko je zaljubljen u tog svog sina da kud god ide, da li ide u polje ili u hram ili kod nekih prijatelja, uvijek ga vodi sa sobom. Posvuda ide sa malim Nitajem. I opisano je da je toliko oduševljen s tim djetetom da ga non stop gleda. Što god da radi, da ga non stop gleda. Na jednom mjestu je čak rečeno da ga pogleda 100 puta u minuti. Što ne znam kako uopće nešto drugo može napraviti ako ga tako neprestano gleda. Ali sve to govori o njegovoj iznimnoj privrženosti svom sinu. I jednog dana, rekli smo materijalni svijet, sreća, nesreća, dvije strane. Ovo se sve događa u materijalnom svijetu. I jednog dana dolazi jedan sanjasi putujući i ovaj ga pandit, otac od Nityanande ga ugosti, razgovara s njim, posluži ga obrokom, dadne mu mjesto za odmor, na pravilan način mu kaže poštovanje koje je potrebno ukazati gostu i sanjasiju i taj sanjasi bude jako zadovoljan s njim. I pred kraj kaže kako je i ponudi mu što god želi i on ne treba ništa, ali na kraju se sjeti da bi možda ipak nešto uzeo, jednu malu sitnicu, a to je Nitaja. Tog sina u kojeg je otac toliko zaljubljen, bez kojeg ne može. I nakon kraće rasprave, razgovora sa svojom ženom, koja prihvati unaprijed svaku odluku svoga muža kao ispravnu, on se odluči da, nakon što je već obećao tom sanjasiju da će mu dati bilo što pita, da će mu ipak dati svog sina. Jer sanjasi kaže da mu treba netko ko će mu kuhati, ići s njim po tim svetim mjestima kao pratioc. On je na hodočašću. I mali Nitaj je jako zadovoljan. Zato što je, njegov otac je već uočio da dijete ima, osim svih tih osobina koje su mu toliko privlačne, jednu određenu veliku dozu odvojenosti, nevezanosti, koja je neobična. I zapravo Nita je do tada već shvatio da se je njegov voljeni Chaitanya pojavio negdje u ovom svijetu, jer 12 godina je razlike, a to se događa kada Nita ima 12 godina, i da je vrijeme za njegovu misiju, vrijeme da se pripremi za tu svoju misiju. I bez puno priče i bez osvrtanja Nita odlazi s tim sanjasijem. Što jako teško pada svima. I među seljanima mnogi hodaju za tim sanjasijem dok odvodi Nitaja i nude mu svoju djecu. Kažu mu, molim te, uzmi mog sina, on zna sva mjesta
Nitaj ne zna, nikad nigdje nije bio. Moj sin zna sva mjesta hodočašća, on će te jako dobro služiti. Uzmi mog sina i vrati Nitaja. Drugi dođe i kaže, molim te, povedi mog sina. Moj sin je jako dobar kuhar. Nitaj ne zna kuhar. Uzmi njega. On će te tako dobro služiti, bit ćeš jako zadovoljan. I vrati Nitaja. Ali sanjasi odlazi sa Nitajem. I to naravno Hare Krishna Višnu. I to naravno slomi srce njegovom ocu, koji živi neko vrijeme, jednostavno niti jedući, niti pijući, samo razmišljajući o svom sinu i samo ga te misli još drže na životu. I sjeća se sudbine Dašarata, oca Ramachandre i Lakšmana, koji je napustio tijelo kada su ta dva sina njegova voljena otišla u izgnanstvo. I prolazi kroz te sve osjećaje razdvojenosti, koji su zapravo spiritualni osjećaji, jer je odnos između njih spiritualan odnos koji se odvija u ovom materijalnom svijetu i koji su drugačiji od tih osjećaja na koje smo mi ovdje navikli i koje mi prepoznajemo. I Nitaj pokazuje kako je, svojim primjerom pokazuje kako je ta želja za služenjem ono najvrednije i kako ništa ne bi trebalo stajati ispred nje. Nikakva vezanost ni za što. I on zato odlazi sa tim sanjasijem i putuje 20 godina. Putuje posvuda, pratnji njegovoj, kasnije i sam. I na kraju se zatekne u Vrindavanu, u Maturi, Vrindavanu. I u Vrindavan je već, kad ima već 30 godina. Već je odrastao čovjek, ali se ponaša poput malog djeteta. Vrindavan ga je podsjetio na njegove zabave tamo kao Balaram. I on se ponaša potpuno nevino, potpuno djetinjasto, uronjen u taj svoj osjećaj ljubavi prema Krišni. I čeka pravi trenutak. I svi ga tamo stanovnici, iako je već po godinama odrasla, itekako odrasla osoba, doživljavaju praktički kao malo nevino dijete. I u jednom trenutku Nitaj čuje glas s neba. Taj glas mu kaže, tvoj je gospodin započeo Sankirtan misiju. Kreni u Nadiju. I čim je dobio tu poruku, Nitaj je bio spreman pridružiti se svom voljenom Čaitanji i otrčao je iz Vrindavana, iz Mature u Navadvip, u Nadiju, gdje je gospodin Čaitanja već provodio svoje zabave, imao je već cijelu ekipu na okupu i još mu je samo falio Nityananda. I tu se Nityananda u jednom trenutku sakrije u kuću Nandana Acharye, Čaitanja pošalje bakte da ga traže, on ima već unaprijed san u kojemu sanja o dolasku Nityanande, spreman je za to, ali bakte koje je poslao da potraže gdje je došao taj misteriozni novi sanjasi u Navadvip, ne uspijevaju ga naći, sve dok nakon nekakvih 9 sati potrage, dok ih konačno gospodin Čaitanja ne odvede, on zna točno gdje je Nityananda i onda dolazi do njihovog susreta u kojem su obojica ispunjeni emocijama dubokim i zaboravljaju se u toj svojoj ljubavi jedan prema drugom. To su dva Boga, dva Bhagavana. Bhagavan kojeg služe i Bhagavan koji služi, ali jedan i drugi su potpuno opijeni osjećajima međusobne ljubavi i ponašaju se socijalno neprihvatljivo, nerazumljivo. I njihove razgovore međusobne ne razumije nitko. Kad taj Sevaka Bhagavan, Nityananda, dođe u ovaj svijet, njegova jedina zadaća zapravo slavljenje gospodina. I
već u tom prvom susretu, nakon što su se smirili, što su došli k sebi, te riječi koje upućuju jedni drugima i način na koji se gospodin Nityananda obraća gospodinu Čaitanji i govori o njemu, je taj da veliča njegove osobine. Sad, zamislite, razmišljala sam o tome, nije lako slaviti drugu osobu. Srce mora biti potpuno lišeno zavisti da bismo mogli iskreno slaviti drugu osobu. Pogotovo kad si i ti sam. Isto tako velika osoba. Mi često, kad se nađemo u toj situaciji da trebamo reći nešto ili želimo čak reći nešto lijepo o nekom bhakti, počnemo govoriti da taj bhakta jako dobro radi to, u tome je izvrstan, to mu je jaka strana, ali i onda ima neki nastavak. Hare Krišna Jožica. Ali ima neki nastavak onda. Naša zavist uleti na scenu i spriječi nas da nastavimo u tom pravom smjeru. Jer za nas, pogotovo praktikante, sadake, mi koji vježbamo se za služiti Krišnu, zadnji put smo govorili, jako je važno da pomoću tog slavljenja Vajšnava i Krišne savladamo svoju suprotnu sklonost ka kritiziranju istih. I zbog te zavisti nama je teško prepoznati neku tuđu vrijednost i kad je prepoznamo, onda se nastojimo i umanjiti na neki način. Ali Nityananda pokazuje da služiti znači imati srce potpuno lišeno zavisti. I to se kaže i u Padešamriti, da trebamo služiti takvu osobu čije je srce potpuno lišeno sklonosti ka kritiziranju drugih. I zbog toga, jer je srce lišeno zavisti, može se prepoznati veličina Vajšnave, veličina Krišne i onda možemo o tome govoriti. A slavljenje Boga je nešto o čemu se govori u svim religijama. I zapravo sve to što mi radimo i sada, i kad čitamo, i kad pjevamo, je slavljenje Boga. Praise the Lord. Jer vidite, inače ga ljudi pokušavaju izbaciti sa scene, to je danas jako očito, pokušavaju ga gurnuti u zapečak, pokušavaju poreći da on postoji, pokušavaju mu pripisati neke osobine da je ili nesposoban srediti situaciju u svijetu ili je bezosjećajan, zato dozvoljava da se stvari tako događaju. Ili smo možda u krajnjoj liniji svi mi skupa Bog. Razne varijante. Sve daleko od toga da prepoznajemo njegovu veličinu i govorimo o tome. Samo to slavljenje Boga, pričanje o njemu, govorenje o njemu je služba. I to je ono što gospodin Nityananda izvrsno radi. On nakon toga u Navadvipu sudjeluje u tom Harinam Sankirtanu, navodići svih da pjevaju Krišnina imena, a to je slavljenje Boga. Nityananda je jako vezan za Čaitanju i on postaje jedan od njegovih najbližih pratioca, mislim, non stop je s njim. Jedan od kad su se sreli, Čaitanja još nije uzeo sanjasi, još nije imao sanjasi, još je bio obiteljski čovjek. I gospodin Čaitanja je Nityanandi povjerio unaprijed da namjerava uzeti sanjas, što nije nikome rekao. Bilo je 5 ljudi koje je pozvao da idu s njim kad se sprema uzeti sanjas, a Nityananda je puno prije još to najavio. Nityananda je rekao, se usprotivio tome. Rekao, pa kako ne možeš, šta ti je? Pa majka, pa žena, pa Navadvip. Imaš toliko obaveza ovdje, toliki ljudi ovise o tebi. Kako možeš samo tako otići? Ali kad je vidio kako gospodin Čaitanja reagira na te njegove riječi, onda je rekao, ti si potpuno neovisan i učinit ćeš ono što ti želiš, a ja ću te slijediti. I kad je gospodin Čaitanja kretao na put u Južnu Indiju, Nityananda je naravno htio ići s njim, ali gospodin Čaitanja ga nije htio uzeti sa sobom. Zato jer je prije toga već od njega doživio, Nityananda mu je rekao, pa ja sam sve to prošao, putovao sam 20 godina Indijom,
Znam sva prava mjesta, znam sve puteve, znam sve čiste vegetarijanske restorane. U to vrijeme nije bilo potrebno, svi su jeli vegetarijanske pripravke, ali to bi bio neki pandan danas onome ko bi vas vodio na hodočašće po Indiji. Bilo bi važno da zna, ima i tu činjenicu, te podatke. Rekao mu, ja sve to znam, uzmi mene, idem s tobom. A Čaitanji je rekao, ne, već si me jednom, krenuo si me voditi, znam ja kako si ti dobar vodič. Jednom si me već poveo za Vrindavan, pa smo završili u Šantipuru. I pritom si mi još putem slomio i dandu, ne želim te tvoje nepodopštine, idem sam. Jednom si me prevario, više se neću to upuštati. I stvarno, otišao je sam i 14 mjeseci je bio na putu. Gospodin Nityananda je ostao u Navadvipu i radio je sankirtan. Nije prodavao knjige, nego je pjevao Sveto ime, kucao ljudima od vrata do vrata i navodio ih da i oni pjevaju Sveto ime. I jedva je čekao da se gospodin Čaitanja vrati, brojio je dane kad će se vratiti, kad će konačno stići, a nije bilo SMS poruka, nije bilo interneta i mogućnosti komunikacije, zapravo i nije znao kad će doći. I svih je naveo da pjevaju Goranga. I onda kad se, u Jagannath Puriju ga je čekao. I kad se je, ne u Navadvipu, nego u Jagannath Puriju, i kad se je gospodin Čaitanja vratio konačno, to je sreći nije bilo kraja, međutim, nakon par dana gospodin Čaitanja mu je rekao, sad je vrijeme da ti odeš u Bengal, u Navadvip i da tamo propovjedaš. Ništa od druženja. I naravno da gospodin Nityanandi to nije bilo ono što je on mislio kako će provoditi vrijeme, ali je rekao, ja sam tvoj sluga i služenje tebe je moj život. I bez riječi, pogovora, bez suprotstavljanja otišao je u Navadvip i u Bengal. I po putu je u Saptagramu preobrazio svih u Vajšnave, između ostalog i 2500 budista i budističkih koludrica. A u Panihatiju, izvan Navadvipa, prvi kirtan koji je na tom putu dok je išao prema Navadvipu, prvi kirtan koji je Nityananda tamo organizirao, koji je isto bio način za slavljanje Krišne, ništa drugo, trajao je 3 mjeseca. 3 mjeseca su ljudi, stanovnici Panihatija, plesali i pjevali i nisu ni spavali, ni jeli, ni pili i svejedno su bili živi. I tekako živi, više nego živi. Zanimljivo je da je isto tako preobrazio vođu zajednice Suvarna Vanik, Udarana Datu. U tom Saptagramu Nityananda ga je preobratio u Vajšnavu. A toj zajednici Suvarna Vanik je pripadao i naš Šrila Prabhupada, koji je definitivno opunomoćen od Nityanande da proširi to slavljenje Krišne po cijelom svijetu. I tako da mi imamo kirtane koji možda ne traju 3 mjeseca, ali imamo kirtane koji traju neprestano negdje na planeti, zahvaljujući Prabhupadu i njegovim učenicima koji žele ispuniti njegovu želju. I učenicima njegovih učenika koji također žele ispuniti njegovu želju. I zbog toga, jer djeluju, koliko više djeluju s tom čistom idejom, toliko više osjećaju tu beskrajnu radost, to blaženstvo koje osjeća Nityananda. Zato jer non stop služi Krišnu. I to je isto tako zanimljivo što je gospodin Čaitanja poslao Nityanandu natrag u Navadvip i rekao je, mene nisu slušali. Kad sam ja bio u Navadvipu, ne samo da me nisu slušali, nego su me kritizirali i omalovažavali. To nije bilo dobro za njih. I nisam ih mogao učiniti Vajšnavama. Idi ti sad i ti to napravi. I uistinu, Nityananda je to napravio. Tamo gdje Čaitanja nije uspio Čaitanjinom milošću
voljom Nityananda je. I Nityananda je ostavio toliki utisak, toliki dojam na stanovnike Navadvipa sa svojom anandom, sa svojom beskrajnom radošću i služenjem Krišne kroz ples i pjesmu, da i dan danas tamo pjevaju njegovo ime, slave Nityanandu. I kad je na kraju gospodin Čaitanja nakon toga došao u Bengal, nakon što je Nityananda pripremio teren, onda su mu se svi predali i prepoznali ga kao njihovog spasioca i prihvatili su Sankirtan pokret. Što pomalo podsjeća i na Prabhupadovu priču u kojoj Prabhupada pokušava proširiti svjesnost Krišne u Indiji i nije uspješan. I onda voljom svog duhovnog učitelja, naredbom svog duhovnog učitelja, odlazi na zapad, u Ameriku. Prabhupada kaže da ne ide u Englesku, jer njegova su braća po Bogu bila neuspješna u Engleskoj. Pa ako on treba biti neuspješan, bolje da ode negdje drugdje biti neuspješan. Tako je jednom Prabhupada to objasnio i da je zato otišao u Ameriku. I ode u Ameriku i tamo napravi čudo i onda se sa tim baktama vrati u Indiju i onda se i tamo dogodi čudo na temelju prisustva njegovih bakta. Sad se događa čudo, veliki broj ljudi koji prihvaćaju vajšnavizam, odnosno Gaudija vajšnavizam. I zanimljivo je isto da i na Prabhupadu možemo vidjeti tu beskrajnu anandu, beskrajnu radost, koja je, kako smo rekli na početku, neophodno da je doživimo, kako bismo dobili, ne mi nužno osobno, nego vidimo osobu koja je doživljava, budemo uz tu osobu koja je doživljava, kako bi prešla na nas dio tog oduševljenja i kako bismo bili sposobni uhvatiti taj mač znanja, tih uputa koje daje Krišna i pomoću njih istjerati iz svog srca te neprijatelje koji nam smetaju da ponovno poprimimo svoj duhovni identitet. Jer to je svrha cijele priče. I ta želja da služimo gospodina Čaitanju, koju ima gospodin Nityananda i koju nam on pokazuje, je dovoljna da nam donese sav uspjeh. I zašto je Šrila Prabhupada bio tako uspješan? Samo zato jer imao tako jaku želju u svom srcu da služi svog Guru Maharađa, gospodina Čaitanju i Nityanandu. I onda je čak u Vrindavanu napravio hram u kojem su Krišna i Balaram na oltaru, pokazujući da se oni ne razlikuju od Čaitanje i Nityanande. I zbog toga je osvojio čitav svijet, praktički Šrila Prabhupada, jer ga je gospodin Nityananda opunomoćio sa tom željom. Čak i kod Prabhupada, koga smo mi navikli gledati često u ozbiljnog i meditativnom raspoloženju, ponekad neki bakte koji su bili vrlo bliski mogli su provjeriti u njegovu intimu i primijetiti, prvo, svi su bili jako željni učiniti nešto što će kod Prabhupada izazvati taj veliki osmijeh zadovoljstva koji je bio dijelić te beskrajne radosti koju on stalno doživljavao iznutra. Jednom prilikom, priča njegov tajnik, da je bila jedna posebno kritična situacija u Iskonu na različitim dijelovima svijeta i Prabhupada je dobivao poruke jednu za drugom o tim poteškoćama koje se događaju posvuda i sve je izgledalo bezizlazno. I on je jednostavno odložio je ta pisma i otišao u drugu sobu. Nakon toga što je sve to čuo što je trebao čuti, otišao u drugu sobu, a njegov tajnik je bio znatiželjan da vidi kako je Prabhupada, šta radi tamo, jer je to izgledalo beznadežna situacija, kontinentalno ili svjetski, sve puno problema. I vidio je gledao je kroz ključanicu i vidio da se Prabhupada valja po podu i smije do beskraja. Ovo je sve jedna materijalna predstava. Mi ponekad uzimamo previše ozbiljno
te stvari koje se događaju oko nas, pa čak i u pokretu, te neke loše stvari, neke zastranjenja i nekakve stramputice, kriva ponašanja, krive situacije. A zapravo jedino što je važno je da održimo tu snažnu želju koju ima gospodin Nityananda, da služimo gospodina Čaitanju i da razmišljamo o tom neobično moćnom ili prekrasnom, emocionalnom gospodinu Nityanandi, koji za svu tu svoju veličinu uživa u služenju druge takve iste osobe. Kakva je to osoba? Bez trunke zavisti. Osoba koja dobrovoljno ne pristaje, koja uživa u tome da bude vječiti drugi. To je toliko nespojivo sa našim materijalnim koncepcijama i jednostavno je mind-blowing. Uništava sve te naše koncepcije i to jest duhovni život. I od vrijeme već prošlo, možda drugi put nešto još kažemo. Jako je lijepo govoriti, slaviti gospodina Nityanandu. Hvala vam na društvu. Nadam se da je i vama bilo lijepo slušati njegove slave. Njegov dan pojave je petak. Postimo do podne ako možemo. A postimo, bogme, i sutra je Ekadaši. Postimo za gospodina Varahadeva koji se pojavljuje u četvrtak, ali kako Ekadaši moramo prekinuti uzevši neke žitarice u nekom određenom razdoblju ujutro, predviđenom na sljedeći dan Dvadaši, onda ne bismo na taj dan Dvadaši mogli postiti za pojavu gospodina Varahadeve, koja je zapravo na taj dan. I onda Varahadev svoje milostivosti, uvijek je tako, ne moramo postiti na njegov dan, nego postimo dan prije, ne Ekadaši do podneva, ako možemo. Sretan dan pojave gospodina Varahadeva i sretan dan pojave gospodina Nityanande. Hare Krishna.